sadi ko toli kala ka wonɗon e sa'i kala mo wonɗon e mum fewndo ɗo on ɓe ati yaltitude ɗo déjà 6 personnes. Wow, ça monte vite. 7 Modi Abdourahmane Sow mi yayini keɓe o salamaɓe on. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La frappiste, mon général, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. La commandante en chef des Amazones armées, merci beaucoup. Mamadou Diallo, merci le champion, merci à vous aussi. Adja Ousmane Diallo, assalamu alaikum mon frère. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamadou Alpha Ba, bienvenue Kototola, bienvenue à vous aussi. Abdul Qadir Diallo, hello, hello à vous aussi. Pate Tola Bari Afia, mon grand, merci beaucoup mon grand. Mon bat dans Sénégal, donc jam. Badalaba Koba, bonjour Kototola, bonjour Kotoba, bonjour à vous aussi. Yo nom yaki si vous rythme. Mi profita do, mi adana ma capture futanke jeyal no tori en doa. Wenni tunk yo équipe on yo hewtinam message on finalement na won do ka équipe to ngandani message on parce que fo ino okipi ko goddo go taw dum do humpodira e mo wadi capture on ka commentaire to ngandani mi in yara e futanke jeyal no landi doa wenni non que c'est très sérieux mais wawali humpondirde mi anda ko on dum ko no ara e motori en doa donc en profita e wadane mo do doa si Allah jabi en même temps kadi yitudo la moƴƴa sonna muɗum hino e fi jibingol sawndo ɗo ni hiɓe kono mi wirata ɗum hiɓe ngoƴa kono mi wirta ɓen andi sowagol sonnaɓe ɓen ko lebbi jeenayi e balɗe sappo kaɓe firtoto ɗon ha nyande menen duhiɓe menen ko ɗon men sawata menen hare meɗen sawi fayna gibi on tigi sawi hare meɗen sawi di e makko kono yiyotako andotako sewti noon firtagol ko men ko kamɓe mu heɓata ngata on musa ɓe kono hare menen kadi meɗen musede donc kanko o musidɗo meɗen ɗo sonna makko ni no ka bloc fijibingol hare mo tori en do'a yo Allah waɗu debbo on sonnajo on hetto e jam bobon kañum kadi hetto e jam haray ide wadde kadi on du'a ɗon kala kadi marɓe sifa o alhaali ɗo en torani keɓe du'a tammun ɗum hiɗen mari mukkibaɓe men wontirɓe sengoleyɗe Porto Suisse ɓe tawata ko ɓe iwdini ko kankala ɓe doyen ɓe ɓe jajiraɓe mo faati ka mellagina ton heɓi joni jonte gibi waɗi ko ɗon ɗo woni suno ngon ngo tawata hara en toranto ɓen faatiɓe ɗon e kala fatani ɓen du'a en même temps kadi ɓen ɗon tigi ɓe tawata jajam muɗum hino faati sonna maɓɓe kadi senino hajju Allah waɗi ɓe sentike jam haray ngo welo ɗon kanno ka nder ɓe ngure ton fi kala haray suno gonno ton welo onno ton joni noon ɓayare ɗen andi kadi ɗe mari yimɓe buy seninoɓe hajju ɓe tawata woɓɓe sentike woɓɓe hino ton han joni woɓɓe kan luttoyno ton woɓɓe Allah waɗno tawi wonkiki ngo tonki jaɓɓuki tamoyte joni noon ɗum ɗo fo en hawtidira kadi waɗen du'a fi hajjum keɓɓen andintinen ɗon kadi waajo ɗen jama men on fi affaire hajju on wari mi fuɗɗora ɗon affaire hajju on iɗen andi wonino joni folklore woni joni hari min miɗo manditi hajjunkejo si yehi hajju fopo wolayno fi yaadu makko hajju joni noon ko si ɓe hewtoyi ka hajju ton anden ɓe yaade kadi noon ko waɗayno on tigi anda hade hajjunkejo si fokkiti o waynotono hade o waynotono yimɓe ɓen o ara o landoɓe haray accanelan hakke nani haray accidiranayi hakke haray meɗe yaadu hajju ko tawata kon no tawa e ɗi rerɗinaji goɗɗo si fokkiti hajju no tawa si neɗɗo on fokkiti hajju kala ka o ñawli o yoɓa kala kadi mo tañƴini mo bonni o ara o toromo yonti accamo hakke hari ɗum ɗo no tawa e neediji ɗi hajjunkejo ƴettata taw si fokkita hajju no tawanno e ko hajjunkejo andirano so fokkiti hajju yawgol yiida e kala ɓe o andiduno no waɗidude piiji bonɗi maɗe o andinono himo yiidayno e maɓɓe e piiji tawnoɗi boni o yeyatoɓe o andina ɓe o inna bon haray joni noon o fokkiti hajju wano mo fimidayno e mum cigarette o innamo bon joni haray gibi ɗo mi yeehi miɗo fokkiti hajju haray ko fimidayno ɗen mi torike ma ya yeggitu ko fimidayno ɗen mi torike ma kadi sa yiitilan hande kadi ɗa fimude ya suuɗu ko wonɗa e fimude ko ya waɗu sabu an ara fimali ha seeden ɗon fiwata andintinan ɗin ɗi mi waɗay noon
no tawano e ɗin tawnoɗo on hari hino yahayno hirde ara ɓe tawa o hiridata ɓen siko wano sonnajo o yeyto ɗimmoɓe makko ɓen wayno haray modi a windike hajju meɗe yadude ma o windilan hajju joni noon haray koynen fo wowno yaade hiiridoygol en wawno hari fottitude hiira hakkundeji ma hayso koyne rewɓen tun kono joni haray miɗo yaade ɗiɗo kala ka tawayno ɗo wownolan habbade ɗum ɗo hande kadi rewe ton habboro lan nani o toroɓen ɗo ɓe wallitomo si o fokkiti e majji yoɓe ruttumo mi tintingoɗon fokkitinoɗo hari hajju si fokkiti hajju o yidayno e kala ɓe o anduno no wownomo sowon sinde o andinaɓe projet makko on wayno o fokkiti hajju o torike noon Allah yo Allah newnam o ya e jam o arta kadi e jam o torike Allah kamɓe kadi yo Allah newnamɓe no fokkitirɗo ni yoɓe yahu o inna o torike ɓe noon so o artiti ɗinɗi ɓe wowno waɗi dude kamɓe ɓaytaw ɓe accali ɗi wota ɓe accu o waɗa ɗi si tawi mo wowno arde tawa ɓe ka ɓe wowno fijude o inna ɓe si o fokkiti e ɗin yoɓe andintimo kanko hande kadi ko alaji mako hajja hari min miɗo manditino ɗum ɗon paynku yagal mi nanayno ɗum no wi'e kaari ari waynike men o fokkiti hajju o andini men hande kadi si o fuɗɗike yiltitade goɗɗigo men ruttumo ko ɗum waɗi kamɓe tigi ɓe innayno alaji en ɗo hina ɗo yewtere amen nden ɗo na yewtere mum si ɓe fuɗɗinoke wolde goɗɗi gono ton si ɓe fuɗɗike wadde goɗɗi go ɓe innayno ɗiɗo non haray onon himɓe ɗen tori on haray on accan men hakke majji hari ɗum hajjunkejo no andirano ɗum sakkitode ko hajjunkejo andirano ka tawayno so fokkitino kadi yawgol hajju e hore ka tawata ɗon o fiɓi annuye o ɗaɓɓi mbuɗi ɗin o waynike ɗimmoɓe makko ɓen jangugol ngol taw lebbi ma hitande so fokkita yawgol ka hajju e nder ɗum ɗo gera o janga alqur'ana fi so hewtoyi ton ɗi o juuliroya o janga defte cewɗe ɗen koynete koye defte cewɗe o anda ko honɗum woni ko waɗɗimo kon addo yaade hajju joni noon ayay goɗɗo no ara juyre hajju taw haray fatiha makko laaɓa moƴƴa o yaha ton o yeeto e fof ko watte kon o waɗa ko no arta tawa fuf kadi o anda hande ko ɗon hajjuji men ɗin fewndi no tawano ko mandino hajjunkejo hay so yehi hajju ndemo arta haray kawtal ngal woncitanimo ka makko woɓɓe penta suudu salon keso naade bibliothèque ɗaɓɓe e koccungu moƴƴi ma honno tande nde moƴƴintine koccu nokkur nden labine yimɓe makko ɓen habbitomo so ari o adoro ka juulirde o waɗa darɗe ɗiɗi o hewtoya ka suudu makko sumbowal ndiyam waɗe ɗon ɓe uddita zamzam on ɓe juura ton arɗo hiwragol mo wo yara kanko haray ko on ɗum o neldi ɓe jikiri woyi ko longor koye on tuma hari koyo longen num darugol ngol suudu kaaba num ɓe na ndaare ɗum ɗo ɓe weltoɗon haɓe nayi Allah holli on ɗum ɗo fof menen kadi Allah hollu men ɗum nden yontere ɗon fof para ko ɗum ɗo waɗanta ɓe duwa jaare ka makko hari ko ɗum ɗon andirano yawnoɗo hajju joni noon yaadu hajju no wawi wa yaadu anniversaire no wawi wa yaadu tourisme artugol ngol no wawi wa jaɓɓago yawnoɗo anniversaire ko non wayi maaren no woodi paaren no woodi ko ɗaɓɓugol mbuuɗi maranamo ko ɗaɓɓugol kadoji e awtuɓe hajjuɓe yayin hiwroɗen ɓe ɓe ado taw ɓe ara ɓe fuɗɗo tuninde onti taw ka aéroport taw onti fuɗɗoto tuninede e yiiɗo vidéo wonɗo e circulde ɗo beko wonɗo e tournude on entre hajjunkejo moodi mum e ɓeygu muɗum ko tawata bonagoy ko ɓeygu makko ko halal ko moodi makko ko halal kono no woodi ka tawata sa choque l'esprit konko on murindira ɗon mi wowlira non ko homɓe andira ko homɓe jembina ɗon aray ko nelaɗo jembina ɗon nelaɗo ɓay iwti hajju gotu ngo ɓe waɗi ngun ko non ɓe jaɓɓorano ɓay ɓe arti ko sahaba ɓen jaɓɓorano non donc piiji ɗin ko ɓe nanditiɗa e majji ɗin ko waɗoɓe ɗi ɓen sa waɗiɗi ko kamɓe haray nandintiniɗa e mum donc ya iwtu hajju tawa ko sifa ɗum ɗon wonaɗa habborede pot de fleur ɗum a honno bouquet d'anniversaire sifa ɗin piiji ɗin cérémonie ji fopi ɗen anda ko homɓe yira ɗin ɗon mi wiyago yoɗi accu mi dagi na mi harmina na mi daginowo kadi na mi harminowo mi andintinay en tum woni ko andunoɗen kon aranum e ko won ɗum woni esprit yaadu hajju ndum sa yehi hajju a toriki Allah eɗa yaade hande kadi kala ɗi wonnoɗa e wadde excès ji e bonnereji Allah accane ɗi
yo tawwata artu ka aéroport tawa ko ɗon ɓe woni fuɗɗitade yiltude ma e majjara anda kono ɓe wommaynadetirde majjara anda si a ari tawa hara jaɓɓagol ma ngol ɗon no waywasi ko jaɓɓagol yawnoɗo waɗugol élection miss hara ya famali ko yanoɗa hajji on si a artiti tawa jaɓɓagol ma gol ɗon ko waɗidirgol bisji ka aéroport ɗon ka parking aéroport alors que a yehi fi hande kadi ɗin piji ɗi wannoɗa hara anda a hewtitiɗon noon tawi ko bis ɓe wonma e waɗande accolade mo tawata eɗen andi kon ɓe andira on accolade ɗon naya hewtu salmina ɓen ɓe hanuɗa salminde woɗoɗa e salmingol ɓen ɓe a hana salminade hara jaka ko yawɗa kon Allah accanuyme goy kala ko waɗoyɗa kon par ce que si on ti yehi hajju ko kala ko waɗnoɗa kon haray a yafanama ko waɗɗa kon Allah kono ko waɗɗa yimɓe ɓen kon ɗum ɗon no ton joni noon si konko waɗɗa Allah hewtiti tawi kaka parking aéroport taw hay a hewtoyali ka maɗa ka tawno kaka juulirde on ti addi torta taw si hewtoya ka mum juuroyo juulirde nden ko anduɗen ko ɓeyna ɓe hewti no ɓe rewi ka juulirde ɓe hewta ɓe tawa juulirde nden no soka ɓe waɗa darɗe ɗiɗi ka ngeru juulirde ɗon konko tawno ko juulirde nden jaɓɓotonoɓe hande ɗo ko chaine musical on tum manki yo taw ko yawnoɓe waɗgol élection miss wona jaɓɓete yo taw ko yawnoɓe waɗoygol compétition football wona jaɓɓitede ko ɗum ɗon tun sendi hande ɗo élection ko sendi wo ɓeɗo yawnoɓe hajju ɓen e yawgol receva on yawnoɗon ko aventure ko Rome o yawno ko États-Unis o yawno mo arti ko yawɗo safari on hino arti no jaɓɓede no ɓeygu makko habbortamo non siɓɓe makko habboromo non e yawɗo hajju on no artirta hande sabbore non fu seeɗa bouquet de fleur on hino jogi no habbamo alors que non iɗen andi o bouquet de fleur kon bo andirano ɗum ɗo non hay gandi ɗuɓe goyno wadde ɗum ɗo gandi ɗuɓe mi yii photoji gandi ɗuɓe ka dari ha ɗum ɗo no dari takko maɓɓe ɗon mi yii sallenome il se reconnaître on ɗo bonago mi yaali kadi kaynan kono ka hakkil am min waɗuɓe ɓen ɓayiɗen andi ko homɓe woni e wadde ɗum ɗon si tawi en yehi ton seedugol e ɗiɗo en arti en nandintiniki e maɓɓe e ɗiɗo haray mi sikka en faami ko yahanɗen kon hajju miɗo manditino kadi har hajjum kayjo so yehino hajju o heɓatano feere photo ka hajju ton so artino ko yo daro suudu kaba nun waɗe e tapi ɓawo tiro ma o yaha ka photographe jon ka studio makko juulirde nde waɗe ɓawo o tiro joni noon vidéo ji ɗin fuɗɗoto ka juulirde ton ha hewtite bona ɗum ɗon kadi no mi wiri en noon bona kono ka tawno ɗon hari hajjunkejo on e suudu kaba ndun no mawni hande ɗo ɗum ɗo yawitama hande kadi mawna hande kadi e yiiɗo ko waɓe yi ka suudu kaba to wulloy tuubi inni hande kadi wattata en yi hande ɗo ɗi ɓe woni e waɗude alors que no min o wonɗo wiide on ɗo ino yewta on ɗo payku yagal angal fof ko alajji en mi nodda ɗum ɗo woni sabu ko mi wona noddede alajji en ko goɗɗi mi waɗali ɗi mi fillito ko Saudi mi janɗi mi hajji tawi mi heɓali duuɓi hajjugol mi ɗowti mawɓe am ɓe mi wowdira noon kono sabu ɗum ɗo ɓay mi hewtiti mi waɗi karewol ngol ka hoore mi ɓornorike no Saudi en ɓe ɓornorto noon no wona wiyeede ɗo wondema yawɗo hajji on ko ɗum ɗo waɗata e ɗon taw mi waɗa kadi pose sonnaɓe on ɓe yaade hajju ɓen arta ɓe wadde ngol karewol ɗo ɓe waɗa ngal nde tiggare ɗo ko fii worɓe ɗum waɗira na fi rewɓe ngol karewol ɗo ko fii worɓe na fi rewɓe enen non yawɓe hajju ɓen waɗama wondema so yonti waɗali ngol karewol ɗo ka hoore pirawol ngol waɗali ka hoore ara yonti hajjo yaale ɗum ɗo kadi ko goɗɗum ngo ko duwaɗen accude 2026 ma 2025 duwanoma accude waɗuɓe ɓen noon kadi bona par ce que ko culture kamɓe ɓe woni e wadde si ɗum ɗo kaari waɗali andaka haray kaari yawno hajju aw mi andini noon an o wonɗo e wadde ɗum ɗo andina a iwti hajju naaɗi conci ɗo andinta a iwti hajju ko jikku maɗa ngun andinta yawno hajju o arti mi fillito wonɗo iwtude hajji on hande ɗo ɓorno ngol karewol tawa ko gorko ma ko debbo fiyo jama on andu o iwti hajju sa faala andinde a iwti hajju naaɗi conci maɗa o andinta a iwti hajju ko jikku maɗa ngun addu a yawde hajju andinta a fokkiti hajju ko jikku maɗa ngun ka hajju ton andata a hajjoyi ko jikku maɗa ngun sa arti andinta a hajjoyi ɗi conci ɗo ko accoutrement l'habit ne fait pas le moine mi nanayno e pulal no inne sirifu naware nden tun ko jogagol tewngu juɗangu ka hoore yiite ko ɗum ɗo wonno sirifu awa sirifu kadi na yawgol hajjuɗo o arta taw no waɗi ngol karewol ɗo yaha jaɓɓoye ka aéroport ton c'est pas ça
ma nodde alaji kaari hajja kaari c'est pas ça siɗa faala nodda on tigi MC kaari ça ne change rien konɗamo e noddude si o hewti tawi comportement makko on ko comportement alajijo alhamdoulillahi kono siɗa faala innayi khalifa kaari on tigi ara hewta ɗo si tawi jikku makko ko jikku jabbaru ɓe garayna faale ɗum ɗo ko parenthèse tumi wonno e waɗude kam mi anduno ɗon hajju hanki ngun e wongu hadde wonde hande ɗo enomi wiiri on noon kam wonno paykum ɓay tumi waɗingol karewol ɗo mi iwti lewdi kaaba leydi makka mi ari ɓe inna ko alaji en ni tawi mi ala noon toma e duuɓi 10 sabu ɗum ɗo tawi mawɓe selay salminanmi ƴuwo hiwrolam min paykum ko ɓe inna ko alaji en sabu ɗum ɗo goreɓe am ɓen tawi no woodi ɗi ɓe wata wadde yeeso an sabu ko tawata kon ɓe inna ko goreɓe alaji en ni sabu ɗum ɗo tawi ñande premiére fois mi yawno sappen amoygol ɓay min hati ka nder boîte nder ton jonnidira no juuɗe alaji en no ka nder boîte harle mi ala duuɓi 12 konko ɗum waɗi koko moni e wowlande ɗo ɗum ɗo fof ko hollugol on seede hari hajjunkejo on so iwti hajju ko goreɓe makko ɓen tigi créata condition mo tawata sabu on condition ɗon a hattana mi fillito koko rewi hoore am woni on e wowlande ko tawata onon andano ɗo payku yagal an ko alaji en mi nodda ha mi jamɗi ko alaji en mi wona e wiyeede gorejo an miñirawo an heccuɗal an fof ko alaji en woni na dey alaji heccuɓe lamɓen tigi meterɓe ko alaji en wiyata ko alaji en ni hiñi tayle mi ala duuɓiɗi mi hajjali kadi on tuma kono sabu konko ɓe woni wiide ɗon ko alaji en ɓe teddinanmi sabu ɗum ɗon mi waɗari rôle paykun ko paykun tunintinto mi waɗali mi suusali ko paykun yata waɗoya mi waɗali sabu konko tawata ɗon ɓe innilan alaji en si a faami ɗum ɗo moƴƴa andi responsabilité wodno ɗon hankin hajju yagal a anday ɗo na ko konɗa yartudeɗa nde kami député anda ɗum ɗon tawaka e hajju yagal ngal ya artoy hande ɗo comportoyɗa waɗoya ɗin jiiɓol duji ko a ministre ko a premier ministre ko a député ko a ɗuɗo ɗum ɗo ya andu ɗin coñci ɗi konko yaɗa waɗoɗa nora de sens ko sa hewtiɗo a waɗi comportement moƴƴo ɗum ɗo mi falano yon sendudu arten noon e duwaji ɗin no mi wiiri noon haray ɓe faatiɓe ɗo en toriki Allah yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yaafoda ɓe yaafaɓe yafano kala dendangal fataniɓe ɓen yewɓe hajjuɓen ɗo ɓe arti e hoore jam yo Allah newnanɓe hajju mum ɓe seeni on taw ko hajjan mabruran sa'yan mashkuran wa dhanban maghfuran yo taw ko laaɓi ɓe yaaruno taw ko notango annabi Ibrahima wonno ka ɓe noti ton na noddango seytane par ce mo kala maɓɓe noddunogoy annabi Ibrahima nodduno seytane kadi noddi yewɗo ton tawa ko mbuuɗi tuunuɗi yaariri wata tefu ko noddango seytane notunoɗa a yaari to na ani e laaɓuɗo yarɗa par ce que moodi ma forsima par ce que ɓeygu ma forsima par ce que karmoko ma par ce que ɓoreɓe ma fof yeehi hajjoyi an kaɗɗa yaade hajjore aɗum no ko seytane notoyɗa na nabi Ibrahima notoyɗa kono sa yeehi haysi a naɓa on ɗon non naɓuɗoma haysi ko mbuuɗi tunɗi kanko o naɓɓirma si an a anda o hajjino si o naɓuma an ay mika yeehi hajjoyi annuye ma mo yarɗa on ka ƴawaynoɗa yaha a heɓi baraji ni o windaɗo fiyo yaw hajjoya non ronki wawde laatade pour x ou y raison Allah windanima baraji yawgol hajjoya on hay fi kala yahaali joni noon wonɗo wo e ɓeɗo en toriki Allah yawɓe ɓen tamoya to wonkiji mo yo taw ko yafanaɓe woni ko tama yawɓe artoye ɓen yo taw ko notango annabi Ibrahima woni ko ɓe noti ɓen ɓe heɓali feere kono no mari annuye on yo Allah newnanɓe ko aroyta ɓe wawa yaade o mo tawata sonna muɗum ɗo hino e ngata hino e fifirtagol en toriki Allah yo Allah waɗu mo hetto e hoore jam kala kadi wonɗo e sifa o alhaali fewndo hande ɗo ni tawɗo no mari nden ande no ɓeygu mum firtoro e jam woni ko césarienne ba woni ko normal ba woni ko kanko sonnajo on tigi fewndo ɗo ni himo sowi mo jiɗi ko no tipporta e hoore jam yo Allah tippinmo e hoore jam en toriki Allah marɗo ande wo wonɗo e darde o live ɗo ma wonɗo heɗitade o live ɗo fuɗɗi e fuutanke jeyal e marɓe sifa ɗin andeji ɗon fop kala ko marɗa ko examen ba ko contrat d'embauche wonɗa e ɗaɓɓude ba ko suudu wonɗa e sodude ba ko otowal wonɗa e ɗaɓɓude ba ko kala ko wonɗa e waɗude hande ɗo ɗa heɗitade lan e nder o live ɗo hiɗa mari probléme justice ɗa mari probléme kaydi ɗa mari probléme kala ko marɗa ɗa mari probléme cellal ɗa mari probléme kala ko jogiɗa ande nde tawata eɗa jogi hara naafi no bonnirana goɗɗo jogiɗa mi toriki Allah yo Allah newnani ɗum ɗo yo Allah yiɗin en ko yiɗi kon o ɓanna en e ɗum o newnana en laato
o laɓɓinana en fii makko o jaɓana en kadi baraji muɗum yo anyin en kala ko anyi kon o woɗɗina en e mum o danda e waɗugol sen arno yanude e muɗum yo o jogoro en kanko yurmede makko ne ngara o jogoraki en bonnereji meɗen ɗin yo dandu en kala konko huluɗen yaltito ɗum e suuɗi ɗum o okkora en kala konko faala ɗen yaltito ɗum e suuɗi ɗum o waɗana en non konko faala ɗen ɗon ko feppodiri e kanko ko yiɗi o yarli kon o waɗa konko faala ɗen ɗon ko feppodiri e ko moƴƴani en kon aduna e lahara si feppodira goto e ɗiɗo on yo waɗan en konko o yiɗi ɗon konko enen kadi jaɓeten o waɗa konko jaɓuɗen ɗon o faamina en ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴande en aduna e lahara ɓernde meɗen deeƴa e muɗum ɗon jokken e ɗum ɗon amin ya rabbal alamin haray sen iwi ɗon fuɗɗoɗen no live on ka tawata ɗo o timmi 21 minutes haray hande no mi wiri noon mi faalaka o live ɗo e juuto hankimɓe mi jentitike hoore am mi tawi ka minni en 1 minute ou 30 minutes comme falno wiide ko en 1 heure ou 30 minutes mi waɗana en ɗon kon ɗo fewndi o yiɗi publication ji ɗiɗi wonɗen fuɗɗorde ɗo taw yewtere nden par ce que min noon mi yewtay on fi franc-maçon ɓe ɓen mi yewtay on fi situation économie leydi ndin ka mamadi fokkiti ɗon ka chinois ɓe yawgol ɗaɓɓoyam mbuuɗi kono ka tawata ɗon noon ɗum ɗon noon hino waɗanimo fewnɗo ni probléme par ce que si français ɓen humpitike o waɗi ɗum ɗon on fi kala stratégie maɓɓe on ko gollitirgol ko tawata hande simanduɗo chinois ɓe ɓen hino jogui plus de 50% donc ɓe yaɓe tawaɓe ɓe landoɓe avance ɓe innaɓe ko ɓe tawata ɗon hiɓe andi hiɓe signidi o contrat ɗo mo 20 milliards yo ɗum ɗo woni sabu ka ɓe wallataɓe ɓe heɓa mbuuɗi ko ɗon ɓe woni kamɓe ɓarode kon stratégie ɗon ɓe woni e yarde sengo ka chinois ɓe ɓen kono français ɓe ɓen kañum kan no maridi fewndo ɗo ni laggine probléme on probléme ɗon himo fuɗɗita orange guine hande ɗo ni orange no mari probléme ji canal no mari probléme ji total no mari probléme ji compagnie ji française ji ɗin fop dans le monde ɗi mari probléme waɗen ɗo noon pose on andintine rencontre nairobi rencontre waɗɗo kenya on ko homme d'affaires ɓe privé ɓe ɓen wona wiyede are afrique investissons son investisi afrique gueron levede fof ji waɗa fiyo activité ji ɗi waɗo afrique ko ɗum macron ƴettiri ɗo entrepreneur ɓe europé français ɓe ɓen yoɓe ndaaro konno ɓe wawirta wadde investissement ji lagine afrique sauf que non ka orange on hande ɗo e ka canal on e ka no miniri on non total ɗiɗo ɗi mari probléme onon non tigi ɗon wawi yiyande hoore moɗon hande ɗo service ji orange ɗin konto i fewndi lagine to ara ya haali pays ji luttuɗi ko minen wolande ɗo kon c'est du concret na invasion minen e wadde mettanayi on non fi on yiwɗo di coup ko minen e wolde kon kono mi yetike on toola ala wowlal ngol on fi hande o yiw ko minen e wolde kon toola ko arata yewta on ɗo ko konko tawata kon déjà taw ha yaltitali parfois à travers des analyses parfois à travers des enquêtes rondement et profondément menées ɗo no yo yaltido taw min adoto min ara min ƴuɓɓinano min non bon ara préparé hunde karno waɗude fewno min fuɗɗi wolde fi o crise ko 2022 pay kon bonkori yaltinani en ɗon ɗon ko on ɗo mi wonno e wowlande on ɗo immersion mo ɓe yawno intérieur ko on ɗum wonno conséquence ji muɗum ɗi déjà 2022 hari hay waɗali taw mi andini on ɗon ko ɓe woni e wadde ɗo kaydiji gratuité mon faala yaade yo ndaaro vidéo on ton min partage mo ɗo ka page tola tengela on yahay ɗo yi on komi wowluno ya 2022 on nean 2026 no est ko hande ɗo mi woni e yewtude ɗum donc ko mo woni e wolde hande ɗo 2026 o yiyata ɗum o semaine ɗo o yiyata ɗum fin du mois ɗo o yiyata ɗum hay e o mois wonɗo hikkude ɗo peut être o yiyata kono ɗo e 2026 lannude ɗo nonobstant regardless ko mbo woni ka laamu onon o yiyay ɗum ɗo e hoore entreprise ji française ji ɗin mieux ou pire wonɓe ɓen Côte d'Ivoire wonɓe Sénégal wonɓe ka woni wo e nder sous-région on ɗon yiyay ɗum ɗo ka woni e battinde hoore ɗin entreprise ji ɗi mo woni e wolde fi muɗum mi fillito ko ɗi tati Orange Guinée Canal Horizon Canal Plus e Total ɗiɗo tati ko entreprise ji tawɗi ko française ji ɗiɗo tati non ko kamɓe woni majoritaire e majji hollugol non impact ko mi wi on ɗon crise mo France jogi on mo ɓe faala arde on non itta mo Afrique kono ko ñortugol kam mum ya ñappoya ka goɗɗo on non ñortanaɗo ɗon o fuɗɗoto tun insistude ko ñappuyano kon to artire par ce que gasata ko si dembi si ila
jenti to moƴƴa musidɗo ko moma wolande ɗo kon si mi yewti ha mi waɗa pause mi daro parce que goɗɗi goɗi mi wolata ɗi wa'anayi on wasi ko fiction mi wolay ɗi tout woni pour le simple plaisir de parler ɗi nandanayi on ɗum parce que pour vous ça n'a pas de sens parce que on yaali alama majji ma on famali ɗi tola non a laali yewtugol makko weli fi kon ka surface ka tawata fof no wolde fi mum kon ko tawata kon hande ko buzz ma fof médiaji ɗin fof no andi no humpitima ɗi suusi wowlugol tola ko wonma wolande kon ko gotel e piiji joyi ma ɗin ɗon jowi non go'o konko tawata kon hino wowlede kono konko na wolede ko acca gon o yewte go'o konko tawata kon goto ala wolde fi mum parce que goto anda o yaltinane ɗiɗi tammel mum konko tawata kon goɗɗo anda kono hara hino anda nokkugo ko tawata sa sort du cercle ordinaire hara informateur jon par exemple ko wonɗo e domaine mo tawata on domaine ɗon no andi fi ɗum non addo hewtude par exemple wano komi yewtuma ɗo fiiɗi ambassade ji ɗin ko tawata kon ferme ha heddoɗi noga e nder afrique sa landini ko fewno mi wowlayno ɗum ɗon hari ko wonɓe cercle restreint ka sengo suudu danieru gama wonɓe ɓatiɓe sifa ɗin décision ji anduno ɗum ɗon ka tawata woodi seeɗa ɓe sondi bon ɗum ɗo no yaltoyde ça ne veut pas dire que non on tuma hari wodali anduɓe go dans certains médias naya ɓun ko tawata to wayte yetede konko tawata ko non ado hay ɗin médiaji wonde informé de inne bon hunde kaari no étudier fewno ɗo non ko andi ko cercle wonɗo restreint si tawi non ko ɗon naya aru wowla fo avec des détails parce que sa jonni détail ji ɗin tun décision on taw approuvaka sabu konko wowɗa ɗon no wawa wadde ronka approuvé de fes ma ɗon sabu konko wonɗa wolde ɗon approuvé mais modification waɗe sa falakanota modification waɗe artun ɓarindoɗa sa ɓarindike andoto hankin tigi mi ɓarindanike on goɗɗum kono ko wawɗo famude andata mi ɓarindike konko mi wowli ɗon kon nde no yaltoya noon tawa an on déjà préparé e muɗum mais mi ɓarindike cinquième man konko tawata kon déjà taw ko wonɗo ƴettude décision on tigi tola humpitoyi kaari no waɗoyde hunde kaari puisque non kaari andi ɗon kañum tola andi kaari no eɓɓi ɗum ɗon tola ala landade mo ene ɗafala mi yewtu ɗum ɗo goɗɗo parce que sim landi ko inata wowlu tola ara ɗo o misa waɗa ƴawa jippo o pallito o waɗa acrobatie wi ha tawa sa hawtidiri fuɗɗode yewtere makko nden e feccere yewtere makko nden e sakkito nden wawa famugol kunkon o falama yewtude fi muɗum parce que mo yi on no waɗude falaka hayyo ɓaƴƴini fi muɗum o ndara non kanko maniére no arirta ɗo o yewte o andinani ñande non hewtoye waɗoyi o yinnoyama ko ɗum ɗo non o wonnoma wolande fi muɗum kono ɓayra o ɓaƴƴinanima ko ɗiɗo jowi to larata waɗani le plus souvent non ko o momi sakkiti wolde ɗo fi muɗum ɓurata waɗude ndem ɗo yewta ko ɗum waɗata yewtere anden mi remi jilidira piiji buyi hara ko mi falama yewde kunko goto ni kono ko ma mi yaha Chine mi yiwa Chine mi ara lagine mi yiwa lagine mi yaha Inde mi yiwa ɗon mi yahaɗa mi pinana mi bowlida ɗum ɗo fop hara ko mi falama yedde konko goto ni kono si mi waɗali mi jiiɓidiri ɗo fop wonɗo heɗitade on tawa mi gaynay ɗo tun o nodda o inna jaka ko hunde kaari eɓɓuɗon ma kono tawiri ko yewtuɗon nde ñande ɗo ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux tola no wolde fi muɗum ɗo kono ɗum ɗo woni donc ndaren entourage men on nayi top parmi nous on top ɗon hande kadi noon guere ande fi makko ou bien ka tawi ɗo o fuɗɗike misude fi muɗum coupon le cordon hande kadi wata e wowlo fi muɗum c'est arrivé ici kono onon o wata famude gibi mi fuɗɗi noon wiide fi Mamadi pour moi c'est du passé ɗum hande mi fuɗɗi wowlde ɗum ndare noon ɗe photoje ɗo ɗiɗi fewno mi fuɗɗi no wowlde fi makko ka makko on tigi mi fuɗɗina on ɓarinande minni watta en concentre fi makko parlons d'autre chose parlons pas de lui hari fewndo on tuma il était bien portant physiquement sa andari ayna ça va mi inni goɗɗum no nder ton ka wona waɗede tuma ɗum ɗon hewtoy wo o yiyay na hitande nde mulu ko maɗa to ni wajjata ɗum mi fuɗɗinoke wolde ɗum ɗo ça fait plus de 3 ans o crise économique kadi fonno mi fuɗɗi on wowlande ko woni nder ton kon si mi waɗo slogan on minni dites la vérité et dites leur que vous avez merdé ɗum wonnoɗo ay slogan ay moment donné fewno mi wowlayno ɗum o innaynom ɗo arde ɗo perdina on tan mami ɗo arde ɗo wola kiiku caaka ça n'a pas été pris d'effet goɗɗo wowlali fi muɗum hande ɗo no ñaaka payiɗen e nder mum plein dedans goɗɗo arta yedda fi muɗum
aw hande kadi non miɗo yewtude ma ɗo on crise mo mawma wolande ɗo fimuno mo France jogi mo tawata non effet ji makko e conséquence ji makko ɗin ko lagine yaltoyta on crise kadi mo lagine jogi mo tawata effet ji makko e conséquence ji muɗum ɗin yaltito e France ton ko honno non ɗum ɗo yaltitoyta nodde hande ɗo employé ɓe wonɓe Orange landoɗon ɓe ko honɗum woni situation maɓɓe on na Selcom ngoye wonɗe yewde fi muɗum na Areba kadi wonɗe yewde fi muɗum ko Selcom ko Orange Guinea mon ma wolande fi mum l'entreprise leader hande ɗo si a falama noddude goɗɗo Orange tigi Orange e Orange nodda goɗɗo haraɗa lagine appel ma on feƴƴata so feƴƴi difficilement wawa humpodirde on ti Orange leader on mari on probléme fewdo ɗo nini affaire connexion kan ɗum ɗon on ko haala wigo mi wowlanino ma non gibineɓi hiɓe landa mbuuɗi ɗi tawata ɗin mbuuɗi ɓe wi'i si koye men jonnudi on yahana e ɓe wonɓe waɗude hande wifi zone o ɗanni noon fi maɓɓe fesmen heɓa heɓude recette amen o men ɗum ɗon mi yeetinoke on ɗen toñeɗe ɓe waɗi ɗen ɗon wifi zone mais kiwolde fi maɓɓe ɗo kono mi artito e maɓɓe ɓe jogito ka ɓe jogitiɗo moƴƴa kamɓe client ɓe wifi zone ɓen yoɓe marɗon nde moƴƴa ɓe prépare o Côte d'Ivoire fewno ɗo fuɗɗike wadde sabotage e hoore canal ɓay tun non France jaɓali famude ko onɗen ɓe wowlande ɓen ɓe wakkilike soutenugol o régime ɗo wallitomo e hoore bonnere maɓɓe nden enen kadi no woodi ka yimmotoɗen ɗo waɗanen ɓe kañum kadi leyru meɗen ɗum écoutez très bien kum parti on ɗo crise on na CNRD tun jogi crise hay soutien ɓe CNRD ɓen no mari crise mi waɗa ɗo noon pause mi yahano en noon ka domaine minier ka mi wowlani on ɗon mi explique nini on ɗo winning consortium on e riyotinto ko on to fewndi ka affaire raaje min no gi propagande ngi yuɗon CNRD yalti wowlani on ɗo fof haala wi no woodi zone ji ɗi connectaka taw e très minéralier o yo taw si jasama ka jasete to yaa hewtoya mi yeeti on noon ko ɗum waɗi si ɓe hésiti ɗum ɗon kamɓe mi yeetinoke on ɗo e sa'i mi innama ɓe organise élection législative ji ɗin tanke ɗin ɗon organisa ka mbuɗi fuɗɗetake versede ka maɓɓe joni noon ɓe yeɓe organise ko ɓe organise ɗo kon ka tawata c'est purement bâclé fop kadi yii ce n'est pas représentatif on crise ɓe mari mo ni nder ton mi wallina ɗon mi frena ɗon nde yewtere ɗon kadi mi naɓanima ha ɗon mi frenanima ɗon mi ala lannitade komi faala yewde ma ɗon kon retino tun mi addima ha terlen ɗon again no mi wiri noon a sikkay goye mi taƴay tu woni tokka ko mone wolde ɗo kon je ne te donne rien comme information ko non parce que tu es limité ka jentita gollam ardi non tun hakkil komi faalama hollude kon yi'a ɗiɗi mi woni e memminde ɗo fof ɗi mari élément commun hiɗi mari ton connecteur logique mo mi faala ya yiyan hoorema gollitira hakkille maɗa ɗen et ce n'est pas de la propagande que je fais c'est du concret kono a pooɗa e noppi maɗa ɗin gollitira hakkille maɗa ɗen yi'a ko mi faalama hollude kon situation ka fewnda ɗon again mi yiima hiɓe faala yaade négociide da e chinois ɓen yo ɓen walluɓe ɓe heɓa mbuuɗi par ce que leydi darike Porto France yehi waɗoyi forum nokkugo ka lagine ari fiyoɓe heɓo mbuuɗi la moisson n'a pas été bonne o yimmike ton o hammiri kañum kadi Kigali la moisson n'a pas été bonne andi to noon 2023 ɓe yimmino ɓe yehi Dubai kaɓe yino ɗon forum de Dubai pour 7 millions la moisson n'a pas été bonne yeɗɗali few ɗiɗo fof ko on ɗo waɗi ɗi ko parce que ko crédibilité lagine on ko on ɗo woni moƴƴa kamɓe noon ko ɓe hoolori ko wiwgol ɓe signi contrat du siècle contrat mo tawata fewnɗo ni sur le domaine minier ala signe ɗo sifa makko ce qui est un fait on non contrat signaɗo ko oɓe woni e brandisude kala ka ɓe woni arde ɓe ñawloɓe inna komin solvable komin crédible crédibilité amen on hino meɗen signe o contrat ɗo mo tawata oɗo no garantie si kala mo men ñawli me waway yoɓude théoriquement sur papier oui jogiiɗo sifa o contrat ɗo ko crédible mais pratiquement et concrètement sur la situation ko wonɓe tellement andete ke mbuuɗi leydi ndi digi ɓe ñawli banque ji wonɗi ɗin sur le plan local mi fillito koko mi wowli kum parti on ɗo nana ko moƴƴa situation lagine on ko ɓe hoolori ko o contrat simandu mo tawa taw no mi wiri on noon o contrat simandu ɗo ko occidentoɓe ɓen e chinois ɓe ɓen hawtidiri e nokkure nde tawata sina ɗum ɗo waɗno ɓe hawtatano ñaari e ndowru d'accord ɓe hawtiti yehi noon kadi ha ɓe jillidama kañum kadi
chemin de fer mo tawata ko chinois ɓe woni majoritaire on chemin de fer. Occidentaux ɓe faalaka ɗum ɗon par ce que si ɓe waɗi ɗum ɗon si ɓe inni ɓe gollitiray o chemin de fer ɓe remboursay ɓe on 70% mo ɓe investissé muɗum ɓe wona pré e mum. mi naɓay noon kadi Côte d'Ivoire to Libéria mi andintinama conflit waɗɗo on Côte Libéria ɗon mo tawata on tracé original on nun ko yo taw on minéré de fer maɓɓe ɗon kamɓe o rewrirey Libéria on o yaltiroya ton ko ɗum ɗo kadi Trump woni e gollude e muɗum ko ɗum ɗo woni rêve maɓɓe on kamɓe ɗon ɗum ɗon on géopolitique no ɗon himo yehi ɗon ha e nokku freno e ɗon mi naɓama noon e conflit frontalier won entre la Guinée on e Libéria on ɗon kadi mi naɓanama ha ɗon mi frenanama ɗon mi ala jewtinde ɗon kono miɗo andi a famay ɗi mi falama yaltintinande ɗi yaari ɗo arten noon e crédibilité mo mowlanma fi muɗum mo tawata innama en signi contrat kono on signe on contrat mo signuɗen ko CNT woni ko approuvé mo e waɗi modification contrat initial ko CNT toujours woni ko approuvé ɗum ɗo. Il faut une assemblée représentative aro valida ɗi contrat ji moɗon ɗo fof si min fuɗɗo investisude mo joni noon ɗa jogui papier mo wonɗa wiide ko contrat tawowo ko arata ñawloɗa sauf que non seulement ɓen ɓe wonɗa ñawlorade inde mum ɓe mari accès ji e ɓen ɓe wonɗa yaade ɗon fof kam mum ñawloɗa FMI banque mondial kala ɗiɗo ɓe humpodira si contrat maɓɓe addama ɗon kari addiɗo contrat mo faala ñawlade kamen o addi garantie ji ɗum kaydiri nde tawata kaydi ma jungo ma no e muɗum ko honɗum woni alhaali ɗum ɓeɗo no wodi kaɓe yewtata andita noon e gen mi yeeti kama koko woni hotman confidentiel mon ma jonnude kono koye mi ɓari ndo si oɗo noon landama nde ñamande ɗo no wodi ɗe o yata e mum background check ma mo waɗata on ko ɓenta kon credit check o credit check ɗo ko woni hollude o arɗo ñawliɗo wonɗo arde ñawloɗo certes mo mari contrat ka tawata ɗinɗi o woni e ñawlade ɗon no wawa yoɓitede kono ko ndarete ko capacité mensuel makko et puis de misal a ariɗa ñawlade $50,000 mi ƴetta on exemple ɗo welɗo fi iwe ngaye ka dollar aɗen ka franc guinéen ɓayen fof koye guinéen ɗa ari ñawlagol 1 milliard ɗa jogi contrat mo 20 milliard no anda on 1 milliard maɗa ɗon a waway ɗi yoɓitude kono o 20 milliard maɗa ɗo c'est sur 20 ans ñamane nde arɗa nden 1 milliard c'est sur 2 ans e nder ɗin 2 ans ji maɗa ɗon est ce que o 20 milliard maɗa ɗon hiɗa mari mensualité mo tawata e nder on 2 ans ɗon si min senditi o 1 milliard mo arɗa ñawleɗa ɗo pour 24 mois est ce que par mois hiɗa mari capacité yoɓitugol ɗinɗi duwaɗa men yoɓude ɗon e nder on 1 milliard ko ɗum ɗo wona ndarede fi ndarugol ɗum ɗo noon koye ɓe landoma entrée ji maɗa ɗin ɗi jogiɗa ɗin par mois naaɗi natata ɗi recette ji maɗa ɗin par mois ɓe hendo ɗiɗo fof ɓe comptabilisa ɓe anda par mois hiɗa mari par exemple ka 500 millions arata hiɗa ari ñawlagol 1 milliard pour 24 mois kala ɗa mari 500 millions natowo techniquement sa waɗi calcul on ɗo 500 millions wonɗe e natude par mois ko déjà ko feccere ko arɗa ñawlugol mangol pour 24 mois kono on 500 millions mo marɗa ɗon entrée ko charge ji jelu jogiɗa par mois si men tappiɗo men daari ko ñawliɗa kon fop par ce que ko ya yoɓituɓe ɓe ñawluɗa ɗo kon fop si menen kadi noon wonɓe arɗa ñawlugal ngol man yoɓita si men calculi men tawa hiɗa mari dette ji maɗa mari charge ji par mois ɗi wonɗa yoɓude ɗi 550 millions par exemple par mois hiɗa mari recette mo 500 millions par mois kono ɗa mari charge ji ɗi 550 millions par mois est ce que ko a crédible résultat on c'est inévitablement hina crédible parce que capacité maɗa d'amortissement on par mois tu es déjà déficitaire contrairement on c'est sur 20 ans wonɗa heɓude e nder on 20 ans ɗon sen calculi ko chaque an hiɗa mari 1 milliard o non 1 milliard par 12 mois o non si men division 1 milliard ɗon par 12 mois ko woni hawrude ko wonɗa heɓude ɗon ko terlen 400 et quelque wonɗa heɓude par mois on 400 et quelque ko woni rentabilité maɗa on kono yiɗa ñawli déjà ka tawata ko 500 et quelque donc tu es déjà déficitaire mais watama ñawlde tu n'est pas crédible voilà problème o lagine jogui on hande ɗo joni noon koye ɓe yaltuɓe duɗɗa e baafe ɗen fop walle men kon situation ɗo lagine fewn ɗo fewndi
si tayare fama ɗum ɗo tola ari expliquanima ɗum ɗo jon non en soi situation lagine on tigi ko wonɗo critique mais en soi kadi ɓe fokkitino yawgol kadi ñawloyagol on mo tawata ça sera très mal vu par les francs-maçons wontirɓe ɓen sengo occident koko legene fokkitiɗo mi addanima haɗo yewtere nden mi ala bonnude ɗon haalaji anni e muɗum mi andinanima tun situation mo laggi on fewndi e muɗum fiya andu commune de fa ko mayɓe wonɗa guerɗe ko fure mayɗo wonɗa yiide ɗo no makkiya sa wawali famde ɗum ɗo mi faminanima sa wawi kadi famde ɓeytanima hewre ka famɗa ɗum ko ɗon hande ɗo leydi ndi ndi fewndi puisque non recette ji no wodi chaque jour mbuɗi natay chaque mois mbuɗi natay chaque année mbuɗi natay ko ɗiɗo woni wadde koye no natirde ɗa no gollitirede ɗa ko ɗo wona ko taƴƴa tokka ko ñawlo yoɓa ko ɗum guineje woni wadde ɗo ɗum ɗo non fof ça repose sur toi an wonɗo lan heɗitade on ɗo tawa on sa soodi hande otowal jananide anna ɓingal ngal hewtoyi ka por ɗon hiɗa tawa e on walluɗo mo o mayɗo ɗo no fofira awon ɗon lagine hande ɗo ni a yehi Chine a sodoyi o marchandise ma addi o marchandise ma ɗo bato o rewi waɗi lawol ko waɗi kon fof paari hewtoyi ɗon hiɗa tawa o won ɗo e wallude o fure ɗo no fofira ko awon e wadde sursi makko awon ɗo yaade soda hande ɗo carburant ƴetta ngal otowal maɗa ɗo jindaɗa tawa sallo savoir e o maintenuɗo o fure ɗo haɗi fure o yana grosso modo ko mayɗo mo tawata ino maintenant dans une respiration artificielle mo tawata ko awoni oxygène makko on awon ɗo heɗitade lan ɗo habbiɗo on yo fure ɗo constate décès makko on ko anti woni arde pompa nde ɓerde makko ɗo sans rendre compte e joni noon ɗa habbi min yomi wawa wadde goɗɗum Allah waɗanima ɗiɗo fop réglanima ɗiɗo fop o addanima toola oɗo kadi ari yeetima ɗiɗo fop a yiiɗi ɗa andi ɗi hande ɗo ko ɗi concret kono han joni ɗa sali jaɓɓugol ngol wondema ko mayɗo maintenaɗo ɗo artificiel man ko on wonɗa yiide ɗo respiration mo no waɗa ɗon pip 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 ko non woni e waɗirde andi goɗɗo maintenaɗo artificiel man e respiration koye ɗuma on pompe hitu hendu ndundu naata ka nder ɓernde waɗoya bip puusoya kañum kadi ka leydi hendu ndu yalta ɗon kadi waɗa bip ko ɗo wona wonɓe ɓen ka salle d'urgence yaray no andi konno ɗo maintenira ɗon ha ñande go famille on ara wi a débranché mo si ɓe aroyi ɗon ɓe wi débranché mo hande kadi gibi ɗon o ino anda ko maynoɗo neeɓi ko woni hadmo maintenant en vie artificiellement laggine ko ɗo woni ko maintenu en vie de manière artificielle ko ɓeynta kon état végétatif ko ɗon laggine woni fewndo ɗo nde no non yewtere mettante fika nanade an taw ɗon ka suti on CNRD mettante fika jaɓande parce que hiɗa mari intérêt ji a yiɗata nde ɗo a ɗaɓɓay kadi moyen ji ɗin fof no yeddira nde ɗo wiya na gonga no andirɗa noon sa yetama fatunde on ma falaka nande mayi no wirta noon na gonga ko ɗon fewdiɗen hande ɗo kon alhaali mi jogi ɗo mi wowlinanima ɗum ɗo noon ande terme très simple no nanira jaɓa fama ça c'est d'un côté joni noon acciten ɗiɗo fof arten noon joni e ɗe mbodo wongo dow gon ɗo Baydi Aribo inni honnêtement EDG nous fatigue dans le quartier. On paye normalement nos factures, on n'a pas le courant. Le peu de l'anita qui bosse Macron. En détenant Baydi Aribo, c'est le shérif de Kaloum, soutien du CNRD, pressenti pour être soit gouverneur ou ministre ou goɗɗo e majji ton di ko faalaɗo tawde heɓay ɗum ɗo ko ɗo no woni critique du système o crise ɗo sa yiyali mo tola yaltintinanima o crise ɗo tuma yehi ha tawa ko sutiyemɓe ɓen tigi woni e hollude ellaji ɗin c'est que ça va mal parce que hay si tawina o membre orchestre gouvernemental maɓɓe on mo mari obligation de réserve tawa o critique ata fiyon ɗon so critique ça sera très mal vu yo taw kamɓe sutiyemɓe ɓe ma fokkituɓe nder to men ɓe critique ude ɗum ɗo ko crise mo tawata ino duwama yaltitande kene ko goɗɗo joɗota koye saldu taƴandu Baydi andi ten ko membre jo UFR tawnoɗo o yeyino en exil duwanoɗo addede naɓe ka CRIEF CNRD naɓali mo ka CRIEF pourquoi parce que o prometimi ɗo artude mi fanka mi sutena on mi waɗana on kala ko haton jinɗo kon si crise fokkiti Kaloum mi ara mi kalma on crise ɗon ko ɗum ɗo woni contrat makko kanko Baydi si oɗo no yalti hande ɗo waɗi sifa o publication ɗo tawɗo ko public hay si tawi mi renaka inde makko ɗo suttuma on kun on certification on kun hollugol ngol que c'est son compte certifié kono ndaruɗo ɗum ɗo wono andi Baydi Aribo e françaire makko ne ko françaire makko ndenni ɗum ɗo mi yahali mi vérifie avec certitude est ce que kaka poste makko kaka compte makko officiel ɗum ɗo waɗa mais diren ɗum ɗon joni yeggiten Baydi Aribo
mi waɗana on ɗo publication ji ɗi kamɓe sutiyemɓe UDRG ɓen ɗi ɓe wondi e muɗum. En passant mi andina en ɗo taw UDRG heɓi fatulleji buyganin ɗo o tawa e majji ɗin fatulleji siɓɓe maɓɓe tigi kañum monsieur Bawuri mi waɓe ɗo kañum monsieur Bawuri yimɓe weltoɗo to lande inni monsieur Bawuri monsieur Bawuri kiña amde kadi meɗen kam oɗon soluwo ye jammaluwo jamma fe seydi ba alaji Bawuri ba sammaluwo ɓewti ajju to ala jari waray mo o jarata ko kelɗi kon tuma o jari waray ko boni tun o wattani yila Ousmane Gawal deƴƴugol makko seeɗa ma ɗum haysi o deƴƴali on wattani yila mouvement ji makko Cerelac les réformateurs les machins les ceci cela on wattani yila o deƴƴi seeɗa e ɗin o landitike hoore moɗon ko on ɗum deƴƴini ɗi sutiyen ji makko te gandi sutiyen ko koko rewɓe ɓornoto si ɓe ɓornike ɗum ɓe ɓurta labeɗe ballon tanji ɗin daro moƴƴare sa yi he ande ɗo live ɗo ko particulier ande ɗo mbiɗa soɓe kala yiɗo seeɗa moƴƴintino taw moƴƴa ponkorto moƴƴa taw simi waɗa ko moni e wolde ɗo ko dara jikkirolal ngol taw mi dirnal ngol ɗa musidɓe jentitende yewtere ɗo moƴƴa sabu hande ɗo kadi wiyeteɓe monsieur Bawuri ɓe senike hajju ɓe sentiki e jam Allah jarama kono yaadu makka sansali gokiru ndu no ndu joroto non dey sa ƴettindu ɗo a mawindu a jaari takko mayru ɗo on yontere a itti tiggare nde ndu gaynayi tunka ka seere nde sutorta iɗon andi ɗum jama mi faala yon faamu moƴƴa nde yewtere ɗo ɓe fataniɓe ɗo UDRG yo Allah hinno ɓe yafuda ɓe yafaɓe koko yurmi ha kono fatunde atinode wadde ndin ko neveɓe kañum monsieur Bawuri ɓe hettanuki ɓe ari ɓe hiwri ɗum weltaki yimɓe weltinali yimɓe senirde ɓen dey ɓe weltaki ɗum few ɓe weltaki ɓe weltaki ɗum ɗum ɗon kadi feƴƴi ɓe yehi ɓe hiwroyi fatunde nden wulla hiwrodira fanka kono jama en mi yarlike kono on senanoki law ɗum ɗo feƴƴi hewti kadi ka senditugol geɓe ɗin UDRG ɗen andi ko sellafinde ko ɓuri wo IPR sellafinde ko UDRG haysi leader jo on ala moƴƴinde kono meɗen mbawa makko ɗo minen meɗen sellifinde minen meɗen muññi jikke bonnitake woy jikke bonnitake amik paraya hande mi anditima nde yirde amen nun alkamsa on pita wayyo ɓerɗe yeytoy kawoy mik paraya ɓe hirinamen alkamsa on juma on foore meɗen soƴƴi o ka nder juulirde bamo bagiɗo ɗo ko miijo tun har almamin no wiya hinol kutuba menen ara meɗen soƴƴade ka nder juulirde bamo bagiɗo yeɗɗuɗo ko miijo tun ene est ce que ça va yes cigarette ko yes ɓe waɗana men kadi ɗum ɗon alkamsa on foore meɗen dimbo ka nder boîte juma on hewtande no kutuba waɗe meɗen ɗaani ko tuma wonɗo takko amen on duɗɗi men fina hara men hiri wonde min haalanma hande kadi o laywu ɗo wimi jentite moƴƴa komi faala on yewtude ɗo ko sabu hande kadi o laywu ɗo ko particulier eno mi wiiri on noon jama on inni sellafinde on kaka UDRG kono on neeɓi on ara liwri ɗon men mi weltanaki on joni noon ka sendo geɓe kon ɗum kadi feƴƴi min wallitike on kam min walliti on jonnali men hay mairie on min hendaki ko honno ɗum woniri ɓe landike ɗum monsieur Bawuri ɓe wawali jaabitade ko honno tawiri menen ka UDRG on sendi ɗo geɓe mi wawali hendude députation hiɓe landi ɗum monsieur Bawuri ɓe wawali jaabitade bamo bagiɗo woɗɗuɗo ko miijo tun bamo bagiɗo moƴƴuɗo ko miijo tun
ummuba yening labe de pede atiring gabe kasari mi parayano no yimude be mi arta mi acca sama kala ngonda mi humpita on ko mi fala yo humpita ko jama lagine ka sendore do yimbe dido no wodi fado be kambe dido non goto e mabbe wi accata wiyeteɗo usu jiga on e modi amadou wuri kinya nyaki din hiɗon anditi déformateur e kañum wiyeteɓe ɓen ko honno de les perturbateurs kako honno ɓe yakkonno modi de Cerelac on ko jonnete boboɓe ɓen kon ɓe jonni men ɗo Cerelac men tappi ɗum taƴi konko taƴi ɗon kañum kadi men jonni boboɓe ɓe añi konto lamarana petide woni ka ko lamarana bebe konto ɓe woni ɓe konto lamarana bebe woni ɓe jattiti otowal ngal ɓe jonnali ɓe députation ɓe jonnali ɓe hay chef de quartier ɗum ɗo ngala yewtude fi muɗum fi hen ɗum ɗon kadi feƴƴi yewten kadi fi inneteɗon Joakim neni milimono oui pardon kam Joakim baba milimono mi falju ya feelan hande miɗo faljude ɓe bamo ba giɗo yoɗɗuɗo ko miijo tun ummuba mi paraya el kam saw hande ɗo ɓe hande no dogiti ka wowi e Joakim baba milimono no tawano e ɓen ɓe photo mum yaltuno fewndo ɓe yawno ka présidency Sellou Balde Diaw Balde Malaɗo Diallo e Joakim nene milimono ɓeɗo nayo yetelan ko honto woni jeɓal baba milimono ngal woni enene milimono e yaye milimono e siɓɓe mum fof ko honto geɓal o ngal woni oɗo noon ɓokkuɗo mo ella on ko inneteɗo Ousmani Gawal Bonoru oɗo waɗi mo yo ella e sengo pari ɗo kadi no woodi woɓɓe tawnoɓe ko ɓen hikkino yeeso e wontirnoɓe Allemagne fotanoɓe heɓayno députation sengo Europe mi yewta ɗo goto wontirɗo Allemagne on kaw kindi kenda mi noddi on ɗo to wonɗon kaw kindi famoro keta kaw kindi seyne ɗo yewten seeɗa gare ko gewton men ɓe jajan joñgo yo jaka jajan jaɓere mayno tun jajan junji o jaka jajan kindi o kenda mayno way kan jaka jajan junji mayno tun jaka jajan jaɓere mayno tun gonto kindi samma woni falanoɗo wonde député Dalaba ɓe inni a wayri Dalaba o inni awa faala wonde député sengo Europe ɓe inni a wawa wadde ɗum on hino moɗi jooɗi fanki ko on to kindi woni no danielan ɗo kaw kindi ene farba ko on to wonɗo ariɗo jaaboɗa men geɓal magal ka senirɗe ko on to ngal woni ɓeɗo fof on ala wolde fi maɓɓe awa komi faala wiide ko woni soobe gom hiɗon yewtude ɗo fi o inneteɗo ko honno de ko Badara Kone ka ko Lakara Kone woni Lakara Kone woni ko Badara Kone yeggite fiɓe non yewten fiɓe sutiyemɓe monsieur Bawuɗi tawɓe woɓɓe maɓɓe lancanama kafowoy maɓɓe lavaji maɓɓe jattama ɗiɗo fof on ala wolde fi muɗum ɓe ino siwri ino moni ina jiɗi ko honno waɗata ndaare on hersini men ayɓe amen ɓe ndaare hunduko anno fusaɓe ndaare hunduko anno fusaɓe pour être vraiment sérieux on faami crise mon falan yewtude on fi muɗum ɗo parce que minen no live on en 30 minutes 1 heure de temps ara mi gaynima je vais respecter ça je vais être vraiment très sérieux crise wonɗo on hande ɗo hakkundeji maɓɓe ɓe weddintinayi on woni e makko ɓe faminana on que tout va bien ça ne va pas j'ai l'impression non Ousmane Gawal o venge woɓɓe goɗo sa ndaari tigi situation on no waɗir noon tigi hara mi wono sérieux Joakim ko kanko windino o mémorandum wiyanoɗo ɗon c'était les fédéraux de l'intérieur kanko winduno o lettre jonna frais de mission jonna oto waljeyi intérieur waɗi tourné muɗum o
konko waɗi ɗon hiɗen andi mawɓe ɓen kankan kamɓe hande ɗo ɓe laatike fureɓe surranoma kono ɓe innete modi ɓen tawnoɓe ɓen ɗon innanoɓe ɓen qui est fou pour ne pas accepter ça il n'est pas maudit ko ɓe tawno hari Ousmani Gawal no monanino fewndo wonno KIFDG par ce que ɓe wallitakimo o desidi kanko kadi o ukkay ɓe ɗo erreur fiyo ɓe ɓurtu tunude hande kadi noon accida ɓe hoore maɓɓe c'était un piège mo kanko waɗano woɓɓe ɗo ɓen noon ɓe famali Joachim sikkuno ko giggol wonno ko o jonnano yo waɗu o mission ɗo hande ɗo noon o yikon to yaltitoy komi falan wiwde hankini yetike o minni mapinalan on tawɗo on o dogi o combat o mapinalan mi wiwno hanki mapinalan o waylitoɗo vest on ɗo o mapinalan fiyon ɗum o mapinalan par ce que wattande makko nde on tigi jalata hande ɗo lande Joachim si tawi o ninsa ko waɗi ɗo kon il y a quelque temps Joachim no wodi entrevue makko wonɗo circulde ɗo sur les pages ga wonno e wolde ɗo fi fonike menge hande ɗo lando mo fi ɗum o wolta fi maɓɓe ɗo pourquoi parce que wodi hari ka o sutina wodi hari ka o suynira fi muɗum Sellou Balde a réussi deux choses laɓe ɓe waɗimo ND1 ɓe waɗi kadi petit o makko hande ɗo prochaine décapité on laɓe kanko il a réussi ça malaɗo il a réussi yo taw kan kadi hande ɗo heɓi titre inne gongol c'est un prochain décapité Diao Balde wawi réussi sude inne kanko kadi un prochain décapité côté Télimile parmi les quatre yawnoɓe pourquoi kanko Joachim il n'a pas pu avoir un traitement de faveur taw ko woɓɓe arɓe des adhérents de la 25e heure taw ko ɓen ɗo wawata jonnede récompense ji woɗɗito ɓiɗa fiɗa ko ɓatto wopa famoɓe noon famay ko mun e wolde ɗo ko on sikki ko yimɓe wonɗon e waɗude ko hoore mo waɗɗuɗon on sikki ñande wonno ɗon e wadde ɗin complot ji moɗon ɗon ko mene wonɗon e waɗude vous êtes proche vous êtes là-bas nous avons de contrôle plus que non encore une fois je dis onon sikkuɓe ɓen ɗo que vous nous combattez vous êtes en train de combattre votre propre personne min kam mi jooɗi ɗo je peux avoir un contrôle hoore CNRD ɗo ɓuri onon wonɓe ɓen takko CNRD et je peux vous le prouver le moment venu je dis encore onon wonɓe sikkude ɗo ɗo wadde ƴawra jolda ma ɗon holori woɓɓe ɗo ɗon sikka qui sont le contrôle ils n'ont aucun contrôle hande ɗo monsieur Bawuri ko ngatuɗo hondu o gaynalno ndun ngatude par ce que han joni mo fokkitani kañum kadi e yawgol kadi e jamfago mo fokkiti kañum kadi e yawgol utilisation go ko militanɓe makko ɓen non wallan e yurmude eno mi wirno yo Allah hinno yaafo fataniɓe ɓe ɓen mais hande ɗo tout soutien du CNRD no ninsi ko on ɗum soutenani CNRD et pire d'abord ce que vous ne savez pas ka situation kanko Mamadi on dégradi ɗo c'est le sauve qui peut hakkundeji maɓɓe kamɓe to ni par ce que no wodi woɓɓe maɓɓe tawɓe ɓen hiɓe andi o régime ɗo si hande ɗo yaniɗo ɓe andi kamɓe ɗo ala ka ɓe fewta ɗo hande ɗo ɓe wala goɗɗum ɓe ala par ce que ɓe heɓali hay nokku e mum ɓe heɓali ni gauche ni droite ils le savent ɓen ɓe yaltatani ni ɓe wolana on ɗum par ce que ɓe hersi mi commentata kadi par ce que déjà gibi kam yaltimi waɗi nde yewtere ɗo Joachim heɓa e geɓal c'est pour son bien mi yaltimi waɗi gimo ko riwi ɗo e hoore makko ɗo gibi kam mi yalti mi mokkimo ɗo o heɓi hande kadi ka o utilisa ɗo ara on inna on nani tola ko mokkilan ɗo ko o yiiɗo on falalan hersinde ɗo no wodi gramɓe an hande ɗo ni ɓe wolta ɗo fi muɗum tawnoɓe no tawano e sérélak on tawnoɓe no tawano e perturbateur ɓen ɗo hande tawɓe ha wetango hande ɗo ni ɓe heɓali geɓa fo si ɓe ninsi kañum kadi ko onɗum ɓe waɗanno ko baɗɗo kono ɓe susta yaltude ɓe fewta en ɓenna min ninsi a wolanno men ko wonnoɗa kon c'est toi qui avait raison ɓe wawata wolde par ce que hiɓe andi ça sera pas bien pour eux hiɓe andi ɗum e ɓe fop kadi ɓe andi kañum usu jiga ukkuɓe erreur ils le savent ɓe andi kadi hande ɗo qu'il les a utilisés pour atteindre ses objectifs il les a utilisés pour les anéantir ɗum ɗum hiɓe andi ɗum hande ɗo Lamarana Petit lande mo hande ɗo entourage makko yewde makko ils vont te le dire mo wayɗo ni hande wa yuɓɓitiɗo laɓi ronki mayde kanko Lamarana Petit il le sait kono ɗum wawltaki a yiyata communiquant no yalta commenta fi ɗum ɗo il préfère aller dans des spéculations yaltugo wola des piji qui ne sont pas concrètes ɓe accita ɗiɗo alors que ça c'est du concret adversaire de maɗa montre ses faiblesses montre ses erreurs montre ses échecs mais non c'est pas ça c'est aller dans des spéculations ko ɗum ɓe yiɗi malheureusement pourquoi parce que yimɓen ko yiɗi ko waɗugol ko yiɗo ɗon kon
C'est ça qu'ils aiment faire. Be yida wadugol ko moƴƴani on kon. Malheureusement non ko onon holli ko non yidir don. Je peux faire ici un live où vous pouvez venir bouder le live. Ça ne me dérange pas parce que pour moi l'essentiel je livre un message. Mais à pas quoi était popularité. CD on je n'ai pas TikTok. CD on je ne produis pas dans la semaine. Sondari quotidien ning page il faut payer mon actif. Il on a actif en semaine. Pourquoi? Parce que na entertainment me one wadde na kami arata mi amuse à galerie on je ne cherche pas ça. Je n'ai pas de problème on be wadde c'est pas un problème. Mais c'est pour vous dire tout simplement ils ont andi mi hebi do 20 000 wonbe ndaro de la d'entrée wonbe ndarde lan do 20 000 personnes mi hebi dum do wonbe ndarde la ande do ni mi sikki nous sommes moins de 1000 personnes wonbe ndarde c'est pas grave no di wobbe wonbe ndarde ballon no di wobbe tawbe nama tu ne viens pas l'écouter c'est ceci cela parce qu'il y a l'orgueil par là il y a ceci il y a cela ça ne me dérange pas. Moi ce qui me dérangerait ko taw si mi ari mi ni ma do a ya vérifier taw ya ko z là ça me dérangerait. Ce qui me dérangerait ko taw si mi inni ma hunde kari wadai ronka wadode ça me dérangerait parce que c'est une question c'est une question de crédibilité. En crédibilité donc je tiens beaucoup à ça en crédibilité donc et no mi wiri non so yimi créa les comptes TikTok katawata fop inni hande do foka TikTok to woni sa fala hebde yimbe yewto na yimbe mi dabbi. Je ne cherche pas du monde, je ne cherche na foule mi dabbi parce que la foule c'est la folie. Na quantité mi dabbi ko qualité on mi dabbi. Mi do andi kala ardo jodi do hedi tilan ha nibbi o wali do taway mo ngongi bimbi o immi o yehi mo niggina ganno ka golle makko ko wadi dum do c'est pour une question de conviction mi yoba do goto mo yor ndaram goto kadi e modon ala do wondo wadirde parce que fala kay mo no fistre ko parce que don tanni do yi gonga ko wonde wadde ko c'est tout on contrat do jogi de oɗo non contrat je veux que ce contrat là soit préservé ara ɗum ɗo bonali hakkundeji meɗen et pour cela il faudrait que komi arata mi jonna on kon ɗo je m'assure que je suis en train de vous donner la crème des crèmes ko ɗum woni objectif an le reste oublié hanki mi wowli ɗo ko tawata mapini woɓɓe go yogol ngol wata jaabo ɓen wata ɗum mapini nous avons confiance en toi non koko mi ari mi waɗi ɗo hanki c'est un exercice na fi ɓen tawɓe ɓen ils sont incrédules na ɓen ɗon ko fi ɗin débaji ka waɗata tawa partisan ɓe anni no mari difficulté e nder ɗin plateforme ji ko ɓen mi ari mi yewti fi muɗum nde o débat mo mi waɗani on hankin ɗo wiwgol ngol an tawɗon hiɗa hawji ɗa ara waɗa ɗum ɗo ɗa waɗa ɗum ɗo na ɓen ɓe woni e wowlande fi muɗum c'est pas eux parce que miɗo andi ɓen hay mi ƴetti nangue mi tippini nge yeeso maɓɓe ɗo mi holli ɓe ils vont pas croire parce que ils veulent pas entendre ils veulent pas croire tout simplement ko noon ɓe wayi ko mapinimi ko an o suti en jo an nato ka ring waɗanam mi guéré on à ma place alors que je peux moi-même faire cette bataille ko ammer mi waɗani on guéré ɗon o fima kala suti en ɓe tawɓe ɓen ɗo andi hande ɗo ils ont des difficultés dans leur propre communauté ou dans des plateformes où ils sont obligés de venir descendre dans l'arène ko ɓen mi ari hankin ɗo mi yewti e inde maɓɓe parce que je sais ce qui se passe dans les plateformes ko ɗum tout c'est tout goɗɗo aral ɗo critiquiri fiyo mi innu mi abandonné cette bataille là non goɗɗo aral ɗo kadi wowli fiyo mi innu que je suis découragé non c'est pas ça comme je vous ai dit encore une fois kaka deftere fayin mi yiltitoto annabi nuhu duuɓi 950 no noddude ko yimɓe jeeɗiɗo hooli fi makko jeeɗiɗo mijiti 950 ans min ɗo hay timmali tawa 10 ans hiɓi mi fuɗɗi koko moni ɗo e mo pourquoi je vais me décourager pourquoi annabi Musa e hoore ko waɗi kon fop e yimɓe muɗum ɓe fi kala ɓe andi o no mari ɓeygu no mari ɓiɗɗo o ardi e ɓeɗo kaduma ɓe yawno ha ɓe innimo o kelɗa o ala o yeɗɗa na o gorko ɓe wowli ɗiɗo e hoore makko Allah fi laɓɓingol annabi Musa ɓortino lootade ƴetti coñci ɗi walline fetere nde fetere ɗo doggi fiyo annabi Musa yewtir ɓawo nde fetere jokka nde hetta coñci muɗum fiyo ɓe yiw annabi Musa annabijo Allah on ɓe yiyamo Allah no andi ɓortatano mo inna mo hollu jama on no wawɗa o waɗatano ɗum ɗon parce que annabi Musa ko herso o waɗata kono Allah waɗinimo ɗum ɗo autrement fiyo fof yiwo anda ɓe wonɓe yaltude wowla inna he ɗon andi ko ɗum adi o ɓorto yeeso yimɓe ɓen mo mari cicatrice ma mo mari ella ma mo mari ɗum ɗo ɓe wonɓe wowlde ɗum Allah fi jabagol ɓeɗo fop yaltinimo kanko annabijo on o dogi o traverse ɓeɗo fop ɓe yimo ɓe tawi o ɗole imo ɓuri hay modibboɓe maɓɓe ɓen Allah waɗi ɗum ɗo annabijo on annabi Yusufu rewɓen fop waɗi complot hoore makko ha o natoy ka kaso
kono tawi Allah ka eɓɓinaɓe gol mo ka nder kaso ɗon waɗay mo ka nder kaso ɗon fiyo yiidu e ɓeeɗiɗo ɗo o probléme ikoyɗi waɗoya ɗo tawande mo yaltoya ka nder kaso ko yaltuga kaso o fewnira kañum kadi ka ɗum ka jullere lam kono Allah waɗi mo taw o naatoy ka nder kaso ɗo o naati dalla profondeur Allah ƴawno e mo non kañum kadi ka dow Allah waɗi ɗiɗo fof annabeɓe makko ɓe annabi Ibrahima khalilullahi Allah nonomo sogude waɗi ha o naade ka nder yiite ɗiɗo fof rewi ɓeɗole fof ko yimɓe maɓɓe ko siɓɓe maɓɓe darti ɗum ɗo fof qui suis min toola fi wata mi heɓu sattede ko min woni hombo yeeto lan ko hombo tan iniɗa himi ɗo mari privilège ɓuri ɓeɗo fof ɓe annabaɓe Allah ɗo fof nelaɗo meɗen sallallahu alaihi wasallam mi sakkitora ɗon khatamal anbiya wal mursalin ɓe ha ɓe innimo as-sadiqul amin gongowo holnaɗo parce que ko wonno wolde ko on tuma ko feppodiri e ko ɓe faala nande ko kono nyande o noddunoɓe gonga on ko ɓeɗo tigi wonnoɓe kellande mo hanki ye ha jammi mo nunɗo ɗon ko ɓeɗo tigi yaltuno innimo ko feetuɗo ko ndurejo ko alaɗi ɓowlali e hoore makko taw tewtomo so jentitikomo ko feetuɗo ɗiɗo fop oɗo heɓi ɓe yaltinimo ka makko o yeyta ka jananiri o waɗa ton presse makko o nodda to ga heɓa doole nyande waroy natoygol ka makko ɗon ɓe fop tawno koɓe yankinanomo ka leydi o naata ka nder saare makko hewre ɓuttu kon espoir ɗon mi jogi kon conviction ɗon mi mari ko gon démarche ɗon ko on hadafu ɗon ko nden fandonde ɗon mi wondi mum kam woni on yewtude ɗo ke wondema sartaygoy ɓe mi woni noddande ɓen tigi dartotolan tawɓe ɓen kamɓe tigi heɓata nafa ɓen kamɓe tigi ɓe moto ɓe dartolan ɓe wowla e hoore am piji ɗi tawata kamɓe tigi ɓe andi c'est pas vrai kono ɓe wowla ɗi ɗon fiyo ɗin tukkan mi mono mi décourage o mi wallina c'est ça leur objectif si mi waɗi non ɗum ɗo mi waɗi kamɓe ko ɓe faala kon ɓe hendiki objectif maɓɓe on kono min mi waɗata c'est de résister résistance an on non ko koko wonɗen e wadde ɗo en wi'aka combat on o hoye en wi'aka kañum kadi sattata ko wi'aɗen sattay kono sen wakkilike Allah wallitoto en ko ɗon wonɗen mi tori kala woni ballo meɗen allahumma amin hawrinde en sababu allahumma amin ka live on hiɓi ɗo 1h07 minutes sa faami komi falama yewtude kon alhamdulillah sa famade ɓurtu kadi heɗitade live o moƴƴa famamo andita nun ko komi wolanma ɗo kon no wawa wonde ron ka yiide fo hande no wawa wonde ron ka famude fo hande kono uddito ton hakkille maɗa ɗen jentitora hakkille ko komi wolɗo kon fop yiltotoɗa e ɗi live ji ɗi mi waɗi ɗo nayi sakkitiɗi ɗin ɗo ɗi fop eɓɓidiraɗi ɗo ndara yaltinanalan incohérence o nder ton komi yolanma ka tawata hino londi o 4e ɗo e premier mo mi etima waɗande on jentito ɗiɗo fop ndara sa yi ko lurri nder to gadditanan ɗo sa yaari ka lurri nder to yuɓɓidir kono tawa lurra kono ino woodi ka ronkuɗa famude ton konno ɗiɗo fo yuɓɓidiri ƴettu ɗum ɗo fop yuɓɓidira o waɗowo installation courant o waɗowo branchement courant ndara ɗiɗo fop ayyey komi wonma holande kon ayyey nder ton gonga on kum min nalɗi fop ayyey ɗi tawa ɗi nandi tanma est ce que gonga kono jaso tun ayyey gonga on ko mi falama yaltinande kum kunnon gonga on ko honɗum ko an jogi doole ɗen ko an jogi laamu ngu ko an tambiti ko inneteɗo hande leydi ndi république de Guinée si a sortike muɗum ɗo joni yanay kono fanni man tiɗa sori ley hiɗa habbi yo yanu yanata sorti yi'a konko mi wolanma ɗon si waɗata hiɗa sowonsinede wi'eɗa wondema koko woni wolde waɗata ko haala wi o woni ɓeɗo ils sont là pour rester ils tiennent la reine ils s'en sortent très bien simando 2040 tout va bien ko ɗum ɓe woni e wowlande mi démontranima ɗo ke hutiɗo ko defata futata si leydi no mari kaalisi ndin leydi yahata ha tawata ko tampuɓe ɓen ndi ittinta ndin leydi ndi yahata ha ndi wullira yo dividende adde ndin leydi ndi yahata ha tawata koye ndi yawhankinɓe ɓe wonno e guerdude muɗum ɓe ina ɓe ñawlan ndin leydi ndi waɗata ɗum seede harama ko luttundi si tawno o simando 2040 e koko signaɗo kon fo tout allait très bien hande ɗo harayno ɗe ndi loopure yungi ngi e honde ɗo e laawi ɗin hande ɗo hara yimɓe ɓen tampano e ɗi laawi ɗo ndaare entre mamu labe ɗate en no wonir ɗo andi to non ɗum ɗo ça fait 3 ans o bamo 3 ans duuɓi tati gibi tawi yimɓe ɓen ndungu arngu kala koɓe aro koɓe woni tippade e otoje ɗen ɓe puusa no ɓuri ɗuɗude koɓe waɗɗi hande ɗo otoje ɗen ɗum ɗo non camion comme voiture comme bus hande ɗo haymo moto si feƴƴima mum ɗo no hammirde sengo fuutari ndin il a des problème
ndara an kadi wonɗo Konakiri on ɗo hakkunde ñooge e kuran hande ɗo kuran tour on artino ɗo deƴƴama hokke ɗum ɗo comme si do rien n'était a innata padre a réglino la question électrique kono ɗum ɗon wolta fimo few hiɗo wolide ɗo comme si ça va ɗum ɗo hiɗon yeddude ɗum hiɗo renile hande ɗo kuran a andata e programme je joni ɓe accino wadde communication e DG ko hari aran on ɓe innayno on pour des travaux qu'on va exécuter sur telle ligne ou sur telle substation et ɗum hay ɓe waɗano ɗin communication kono kamɓe tigi ɓe andi ɓe wowlino ha joni fenade lanni ala ka ɓe wolana on joni koye ɓe fanko bude communication joni ala courant si kupi hiɗa habbi haɗi ara siɗi ari kadi andade ɗi woni hotude ko non hande ɗo Guinée jo woni kono ɗum ɗo ɓe wowlata fi muɗum onon kadi ɗo reni ɗum ɗo few o wowlata hande ɗo eɗon andi onon tigi carburant ko honno wonɗon heɓirde kono wowlata fi ɗum ɗo hande ɗo eɗon andi pasa ko honno tawiri mbuuɗi fewndo ɗo ala e leydi ni kono wowlata fi ɗum ɗo eɗon fanki bude hiɗon andi hande ɗo ko honno fari wona heɓorde ɗon andi hande ɗo maaro ko honno heɓa ɗiɗo fof hiɗon andi ɗon fanki bude hoore mon donc yande ɓutti noon e menan taw on accito probléme on ka woni ɗon aron yana noon men mene so arani yanangol men ɗo enen kadi min yiltitoɗo e moɗon goy communicant ɓe ɓen kadi wonɓe ɓen ka réseau sociaux ji ɗo ɗon andi pasa ko honɗum woni sujet ji ɗi ɗon andi ɗi donc taw naɓu en ɗo e sujet ji ɗi anda ɗon hoore mon c'est de la futilité ɗon andi nde ɗo yalta ɗo waɗa buzz ɗon andi onon kadi ko commerce jokkuɗon ka réseau sociaux ji ɗo vous le savez très bien ko wonɗo yaltude ɗo publia vous êtes de connivence avec le CND dans leur démarche de distraire les gens min nalde ɗon heɓude geɓe mum kono sabu ko anduɗon eɗon monétise page ji moɗon hande ɗo vous ne cherchez que des débats futiles ko ɗum wonɗon e wadde hande ɗo et ça c'est malsain koko wonɗon e wadde ɗon c'est malsain vous le savez très bien miɗo tori Allah non yo o monétisation wonɗo e ɗi page ji ɗo yo Allah fewto e ɗum ɗo hande kadi jattita ɗum ɗo parce que ɗum ɗo waɗi hande ɗo vous êtes détourné de l'esprit ko wonɗon e wadde ɗo liton ko vous le savez très bien ko julayagal hande wonɗon e wadde ka réseau sociaux ji ɗo ko tañƴino ɗon wo waɗay ko inte contrainte c'est à dire wonay viral ko ɗum wonɗon e wadde ɗo hande ɗo ɗon acciti ko andan ɗon hoore moɗon ko le but initial ko fa wiwno ɗen kon hiɗen engagé ni waɗugol o lit ka réseau sociaux ji hiɗon andi hande ɗo vous êtes dans un commerce pur et simple ɗon andi ɗum mi falaka yaltoyde ɗum ɗon pour que yomi détourne e objectif wonɗo e wadde on l'adversaire c'est le CND le système na onon kono wallahi son accali ko wonɗo e wadde ɗo mi yaltana on ɗo digima e mi yaltinay kadi mi furnitay goɗɗi goyɗi anduɗon miɗo andi parce que min mi yaltinay ɗo mi holla kañum kadi comment vous êtes en train de faire pour créer des débats inutiles ɗon andi kadi ɗo andi mo kala e moɗon lié mo mari ɗon parce que ɗon andi woɓɓe mom ɓay contactama ɗo on arno contacte ɗo lan fi on démarche wonɗon e wadde hande ɗo dans les réseaux sociaux e ɗon andi kon ɗum kadi wonno réponse an on par rapport e ɗum ɗon si on falaka donc yo crédibilité moɗon on ɗo yaltine kene revenons à l'essentiel revenons dans la salle comme le disait quelqu'un. Revenir dans la salle consiste à faire la lutte fewno ka tawata ɓe yani ɗo ye yaw dans une communication commune hollen jama on yaltinin ɓe niwre nden ɓe yiya daygo ngu kono si tawi ko enen ɓurta ɓe ukkude e nder niwre nden alors que nous savons très bien iɗen andi de manière délibérée ko woni kon ton iɗen andi goy ɗon andi aw voilà mi haɗi waɗum salamu aleykum en bon début de semaine à vous.